hujan, malah panas lagi, mana puasa, aus lagi, asem. Panas bener. Lagi ngapain Nyong? Ya inilah lagi jaga. Masa iya lagi minum es? Orang mau Nyong, pas begini, beli es ke, orang mau beli roti ke, mantep ini. Terus lu mah nggak tahu ini lagi puasa, nggak boleh gitu mah. Makro ntar parah bener. Buset, panasnya. Beli es lu. Dan lagi puasa saya mah. Ini beli nih es lu. Saya pucuk ya sama roti. Ya. Sono Nyong, Jalan. Coba Nyong. Ini Nyong lah. Orang udah puasa juga. Keren deh minum es mah. Aduh. Yo, Panas begini, beli es ya kan? Iya, enak banget ini. Apa? Puasa ada aja. Udah kerjain aja nih orang berdua. Orang puasa nih, saya. Sama. Gua buang aja nih, ganti air kencing. Udah jadi nih air kencingnya. Ntar lo minum nih biar tahu rasa. Kering. Kasih tanah nih biar lo semua udah tahu rasa nih. Dasar orang lagi puasa udahnya aneh-aneh. Makan ya, vitamin ini. Mampus deh ntar. Masukin lagi. Nih rotinya nih sama teh pucuk. Gitu dong. Udah gitu dulu. Mantap banget, Bro. Coba ini ya, Nyong ya. Udah cobain aja. Kok rasanya kecut begini, Nyong? Gak tahu. Tanya kan kecut. belinya begitu. Iya, bener lu. Gak tahu. Coba lah saya belinya udah begitu. Dapat ini. Kecut nih, teh. Masih kali ya gimana ini? Coba nih rotinya ya. Cobain aja. Coba. Oh no. Saya tanah ini roti. Coba. Apaan ini roti? Tanah ini. Lu apain ini roti? Ya tadi belinya udah begitu. Bohong lu. Gua aja belum tahu rasanya gimana. Pasti lagi ngerjain puasa. dia nih. Parah ini, aduh roti. Parah bener lu. Siapa nih? Lu apain ini? Gak diapa-apain. Bener lu. Bener serius dah. Gua mutasi nih. Wah, Jujur lu. bener dah serius. Prinsip gitu. Roti. Tadi udah gue isi air kencing sama tanah. Parah banget lu. Parah bener.